Shalom shalom bene data turabasuhuje aho muherereye tubifuriza ibihe byiza by'umwaka musha ko turegera kwinjira mu mwaka musha. Dufite amashimwe ibihumbi tutobona uko tuyavuga. Imana yabarinze turayishima, Imana yaturinze turayishima. Twese kuba tuhatuja twegera gukandagira mu mwaka mushasha ni ubuntu twagiriwe n'Imana. Rero turabakire cyane kugira ngo muze tubane muri iki kiganiro ntigisanzwe. Uyu munsi ntigisanzwe, tuzanye ikiganiro gikomeye c'amashimwe y'iby'Imana yadukoreye. Hanyuma uyu munsi dukwije imyaka 10 mu rushako cyangwa se 10 ans de mariage, imyaka 10 twubatse. Uyu munsi nico kiganiro dufite uyu munsi, ikiganiro c'amashimwe dushima iby'Imana yadukoreye. Wowe utubona ubona wo duha nk'imyaka ingahe? Kurabona ko nk'iyo 10 turayikwiriye. Yesu yakomeje kubigenza neza, akomeza kudusiga, akomeza kutwitaho. Turashima Yesu uyu munsi. Rero tubane muri iki kiganiro. Uyu munsi simvuga ngo umutumirwa ni kapo iri hano imbere yanyu, muratubona. Rero karibu nawe uramutse abakunzi bacu. Murakoze cyane. Kenshi ukunda kuvuga ngo dutangire dusenga kuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Reka tubanze dusenga Imana tuze gukomeza turamutsa abantu, hanyuma tuze no kuganira nabo kubaza kudukurikira. Reka tubanze ducisha akaririmbo. Uyu munsi ko ndumva indirimbo gusa ni nkaho azobashimira, ariko barabizi hari inshuti zacu muri ubu buzima, abo ngabo buba turabashimiye cyane. turabashimiye, Mwumve ko tubashimiye bivuye ku mitima yacu. dushimiye marene, dushimiye pari ari kure aux Etats-Unis Amerika. Abantu turabashimiye Ariko cyane, abantu turabashimiye. mwarakoze. Turashimira inshuti zacu. Yego. Reka mvuge abana niyo batabimenya. Dushimiye papa Joshua, Aho kurumva, n'umuryango wiwe, n'umuryango wiwe. Papa Joshua n'umuryango yize wiwe, muri kandi iki umudamu kiganiro. wiwe niwe marene. Turamushimiye cyane turamushimiye. Reka tuvuge uko. Dushimiye mama Rachel cyane cyane kurabyumva cyane rwose. aho ari, Yumve ko tumushimiye, yumve ko tumushimiye, urinda shikirwa. urinda shikirwa. Dushimiye papa be, Papa Beya. Yego, papa be aho uri nawe, turagushimiye cyane cyane turamushimiye. cyane. Dushimiye Papa Neli. papa Neli aho ari yiyumve. Yego. Dushimiye papa Ndanyuzwe Yego. aho ari, Imana imuhe Imana imuhe umugisha. n'abandi benshi, Ni ni benshi. benshi cyane. Dushimiye Joseph turagushimiye dushimiye cyane. Joseph Iwe aho ari, tumuzi izina kandi afite abana. iwe reka tubigenzure. Yego. Dushimiye mama Tete, Mama Tete turamushimiye cyane turamushimiye. cyane Dushimiye- dushimiye ndibutse Mama Tete turamushimiye dushimiye cyane. tate Melanie Tate aux cyane. Etats-Unis. Turakuramukije ka. Tunagushimira cyane Hanyuma rero mu gusoza dushimiye ababyeyi bacu cyane. Ababyeyi Ababyeyi bacu bacu badushigikiye ba muzehe, ba mukecuru, abavandimwe n'abandi tutavuze. Yego. Gusa nyine tubashije kuba bagufi niko tuvuze. Yego. Ariko abo bantu biyumve ko nabo tutavuze hano. Wenda tuzakora liste dusome ni nk'amatangazo, ni benshi, ariko harimo abantu b'ingenzi Ego. dushimiye. Ariko twatangiye dushima Imana, turanasoza ariyo dushima. Ego. Imana yabanye natwe muri uru rugendo. Ikirenze byose dushime, Dushimiye Imana yo mu ijuru. agakiza twari dufite titwagataye kandi kakomeje gukura. Kandi reka jewe mbabwire, nja gushakwa ico nashingiraho cyangwa se nk'umutwaro naringira, nasengaga mbwira Imana kuko sinovuga ngo
hari hararenze ngo mvuge ngo nari narajinze oya ntizari birimo ariko iyi sengesho nagiraga nabwira Imana nkayibwira ngo Mana uzampe umuryango w'abakristo. Shalom shalom bene data, turabasuhuje aho muherereye tubifuriza ibihe byiza by'umwaka musha, ko turegera kwinjira mu mwaka musha. Dufite amashimwe ibihumbi tutobona uko tuyavuga. Imana yabarinze turayishima, Imana yaturinze turayishima. Twese kuba tuhatuja twegera gukandagira mu mwaka mushasha ni ubuntu twagiriwe n'Imana. Rero turabakire cyane kugira ngo muze tubane muri iki kiganiro ntigisanzwe. Uyu munsi ntigisanzwe, tuzanye ikiganiro gikomeye c'amashimwe y'iby'Imana yadukoreye. Hanyuma uyu munsi dukwije imyaka 10 mu rushako, cyangwa se 10 ans de mariage, imyaka 10 twubatse. Uyu munsi nico kiganiro dufite uyu munsi, ikiganiro c'amashimwe dushima iby'Imana yadukoreye. Wowe tubona ubona wo duha nk'imyaka ingahe? Kurabona ko nk'iyo 10 turayikwiriye. Yesu yakomeje kubigenza neza, akomeza kudusiga, akomeza kutwitaho. Turashima Yesu uyu munsi. Rero tubane muri iki kiganiro. Uyu munsi simvuga ngo umutumirwa ni kapo iri hano imbere yanyu, muratubona. Rero karibu nawe uramutse abakunzi bacu. Murakoze cyane. Kenshi ukunda kuvuga ngo dutangire dusenga, kuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Reka tubanze dusenga Imana, tuze gukomeza turamutsa abantu, hanyuma tuze no kuganira nabo kubaza kudukurikira. Reka tubanze ducisha akaririmbo. Uyu munsi ko ndumva indirimbo gusa, ni nkaho amashimwe akubiye mu ndirimbo, akubiye mu masengesho, akubiye mu byo tugiye kuvuga. Ariko reka ncisha agakupure k'indirimbo ko gushima Imana, asigaye dukomeze. Yego yego. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Ngahe senga. Imana iguhezagire, ubarikiwe sana. Reka dushime Imana. Ushoboye kuririmba, ariko nanje reka nsenga. Kandi Bibiliya byose irabivuga, yabyemera byose, birimo amashimwe byose, birimo amashimwe, gusenga no gushima, kuririmba no gushima. Nako ijambo ry'Imana rivuga ngo uwishimye aririmba. Ego. Rero reka dusenge. Mana, duciye bugufi, tuje imbere y'amaso yawe, kandi turakunezerewe kubw'uyu munsi. Umunsi wongeye kutugirira neza, umunsi wongeye kandi kuduha feva yo kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi nabo babyifuza, ariko nabo kuko uri Imana y'abariho, uri n'Imana y'abatariho. Twebwe wagiriye ubuntu tukaba turiho, turagushimiye, kuko kuba kwacu, kuba turiho ni ubuntu, nta cyo twakoze, ariko ni ubuntu gusa twagiriwe. Rero dufite amashimwe yo kuvuga ngo wagize neza, wadukoreye ibitangaje, natwe turagushima. Mitima yacu irakunezerewe,
uko wabanye natwe mu rugendo rutari rugufi rw'imyaka 10 twubatse urugo, waturinze ibiva ku mwanzi Satani bitifuza ko twabaho, ariko waratugwaniriye, uraturinda tugejeje uyu munsi turiho, turi umuryango dukwiye, kandi waraduhaye n'abana twese tukaba tumeze neza. Rero icubahiro gikomeze kibe icawe muri ibi byose tugiye kuvuga cyangwe twibuka dusubiramwo, ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza wagiye dukorera. Hashimwe wowe Data, ibyo tugiye kuvuga kandi bize gufasha imitima y'abazabikurikira, nabo bazazana amashimwe kuko wabarinze, kuko wabubakiye, kuko wabahaye gukomeza kuba bamwe bumvikana, umuryango ukubakika, imiryango n'iryo torero n'ico gihugu. Rero komeza ubane natwe, ibiganiro byose tuza gukora ubibe mu biyobore kandi bibe biguhesheje icubahiro. Urakoze Data, shimwe n'ijyawe ibihe byose. Amen. Amen. Sawa sawa, ngahera musaba abakunzi bacu dukomeze. Murakoze cyane, reka tuze kuramutsa abadukurikirana bose, abasanzwe badukurikira, noneho tunabonere n'uburyo bwo kubabwira, kuko hari abantu benshi baza babibaza batazi ko turi kuba, bibwira ko ni umutumirwa uba uvuye kure waje gutanga ikiganiro kuri iyi channel ya SP Seba Official. Ariko noneho uyu munsi kuba tabizi, reka tubabwire ko turi couple. Uyu ni madame, nubwo kenshi mutubona tuganira, hari igihe abantu bahita bavuga ati ntibishoboka, bari abantu bimeze gute izabo bihagaze gute, agira umutumirwa en fait bakibaza ibyo. Sinzi, aravuga ati muba muri serious cyane, cyangwa nyine timugaragaza ko muri couple, cyangwa nyine bakavuga ati hari igihe abagabo n'abagore batokwama bicara mu kiganiro bene kuriya ngo baganire ibiganiro byinshi twagiye dukora. Ariko reka tubabwire ko turi couple. Abatubona hano ni couple ya Seba na SP. Rero uyu munsi reka tubabwire ko dukwije imyaka 10 twubatse. Rero turabaramukije mwese inshuti zacu, ndabizi ni benshi, muradukunda, muradukurikirana cyane, kandi dushimira n'abantu bakomeje kwiyabona kuri chaîne yacu. Yego cyane, turabashimiye cyane, abo nabo Imana ibaduhera umugisha, Imana ibibuke, kandi n'abatarabikora bakomeze babikore, kandi dusaba n'abaturebera batarabikora wabikora kugira ngo tubere umugisha. Rero reka tube tugarukiye aho, ariko twifurize n'abandi bose benshi bakoze ubukwe muri Decembre, kuri aya matariki le 19 Decembre. Abo ngabo bose nabo turabifuriza isabukuru nziza, kwizihiza uru rugendo rutabagoroshe, rwananiye benshi, benshi babivuyemo, imiryango irasenyuka cyane. Ariko twebwe kuba rero dufite imyaka 10 twubatse urugo, kandi ibintu bikomeza kugenda biba byiza, kurenza bigenda biba byiza, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero n'abandi bose nicyo tubifuriza, amakapo yose, tutitaye wenda kuba bashije kubaka muri Decembre, ariko kapo zose aho ziri, turabifuriza kubana amahoro mu miryango yanyu, mukomeze mutere imbere, murambane, imiryango yanyu ibe myiza. Tudatwaye umwanya muremure, abantu bose turabashuje baje kudukurikirana, ngo bakomeze bamererwe neza. Urakoze cyane, reka nanje completeho gatoya. Waruvuze ngo abantu bakoze ubukwe muri Decembre, abantu kabisa turabifuriza ibihe byiza byanyu, kugira ngo Imana ikomeze ibagire neza.
twabonye imana muri byinshi ko numva noneho uyu munsi mfite indirimbo nyinshi. Yakomeza none wowe nizo uzawumva indirimbo uzabambwira ndirimbo wowe komeza uririmbe rero niko bimeze. turi hano kugira ngo dushime imana yabanye natwe muri uru rugendo rw'imyaka 10. ntabwo biba byoroshe buriya umwanzi satani abereyeho kugira ngo agwanye abantu, ananize abantu, atunanize mu nzira zose. Ariko kuba turi hano mutubona dukwije imyaka 10 ni ukuvuga ngo hashimwe Yesu watsinze satani. Satani yafashe ubusa mu buzima bwacu, twabonye imana mu buzima bwacu. Rero uyu munsi rero nico catuzanye kugira ngo dushime imana. Noneho hari akabazo ngiye kukubaza. Mu mwaka wa mbere dushakana, akantu wibuka imana yadukoreye mu mwaka wa mbere, akantu imana yadukoreye umwaka wa mbere 2015 imana yakoze 2015 imana icyo yakoze nuko yatwubakiye, nuko yaduhaye urugo ariko ko waruvuze ngo umwaka wa mbere, ariko reka dufatire muri 2016 kuko ga 2015 yari fe 2015 hari le 19 décembre urumva ko umwaka warushize. Ariko reka dufata umwaka wa 2016 niwo twava janvier, urumva twubatse dushitse ku matariki ya matariki 30 z'ukwezi kwa 11 imana itugirira neza iduha umwana wacu w'imfura witwa Shama Mabano Moise. Imana ibikoze ikintu kidasanzwe cyane, iduhindurira izina twitwa papa, twitwa mama. Urabibona buriya abana b'imfura ntibasanzwe, uzorebe ba Promesse, urebe ba Elikana, nabo baza bavuga ngo papa Shama, bakavuga ngo mama Shama. Ni nkaho bogira ko batari abacu. Urumva nyine abana b'imfura niko biba bimeze. Rero imana ikintu ca mbere yakoze nuko yaratwubakiye iyo 2015 December, umwaka urangira. Umwaka uje tugiye kugeramwo hari le 30 Novembre. Le 30 Octobre. Novembre. Octobre. Nibyo? Nibwo twabonye umwana. Le 30 Octobre. Sorry, urumva ko nari ngiye gukonga ukwezi. Ariko ndibuka ko hari le 30 ubwo noneho gibaye Octobre. Umwana wacu aravuka w'imfura Shama Mabano Moise. Hari nko masaha yavutse dimanche. Avutse dimanche 14. Ndabyibuka n'umunsi udasanzwe, n'umunsi w'amateka cyane. Imana yaduhinduriye amazina, iduha kuba ababyeyi, kitwa papa, kitwa mama. Umwana wa mbere w'imfura, ubutegerezanywe amatsiko adasanzwe cyane. Hajya nta muntu wese mu by'ukuri umwana wese ni mwiza. Simvuga ko hariho umwana mubi, nta mwana mubi ubaho. Ariko ni ukuvuga iki, iyo ubonye umwana wawe rero, inza mbyibuka kera hari ikibazo nabaza bro wanje niwe mfuri wacu, umwana wiwe w'imfura aza kungana n'umuherezi w'iwacu. Noneho kabitegereza, urumva ko njewe umuntu utarashaka nta experience, kamubaza ati none bro, hagati ya Nkomezi na Ndanyuzwe uzawumva ukunda? Ndanyuzwe niwe mwana wiwe, Nkomezi niwe umuherezi iwacu. Barangana pe ni hafi aho ngaho. Umuherezi wacu yavutse ho mbere buke, ariko nawe barangana ni hafi aho ngaho. Nawe urumva ko yari umwana wabo w'imfura. Noneho nareba wa muherezi wacu nawe ukuntu tumufashe. Noneho nkamubaza ati none we hagati ya Ndanyuzwe na Nkomezi
ukunda nde ninde ukunda cyane je nkumva ko agomba kumbwira ko akunda umuherezi wanyu wacu akamwa nkumva ko ko nabyumva uko iyo experience ntawe nari mfite nkibwira ngo umuvandimwe wawe buriya utaragera mu kintu bufite nyine kugitekereza uko ucumva kandi kutariko jewe nkumva ko ntawo ruta umwana muvukana kuri papa wawe na mama wawe noneho shita uko ari umwana umuherezi kakana kagaherezi kavutse nyuma keza muhaye mureba noneho nkambwira ati none hagati ya Ndanyuzwe na Nkomezi ninde uzubona ukunda agaseka kambwira ati ibyo bitegereze nawe igihe cyawe nta nubwo ngiye kuguheza igisubizo uzobyibonera ngo nkubwire ngo nkunda Ndanyuzwe cyangwa nkunda Nkomezi cyo nkubwiye bose ndabakunda ariko ibyo kumenya uza ku mwanya wa mbere tegereza nawe igihe uzobibona urumva rero naje gusanga mu by'ukuri n'abavandimwe turabakunda 100%. Ariko umuvandimwe kuko mumuhuriyeho kuri papa kuri mama ku bandi bose urumva abafite ya entourage nishi imushamikiyeho imukunze ariko nyine ntakingana n'umwana w'umuntu nanje harageze Ndanyuzwe na umwana w'imfuri wacu mwuzukuru mukuru kwa papa wa muherezi noneho n'imfura yaje ico gihe iyo none wewe mu byukuri wewe kuri none umuherezi wanyu n'imfura yawe n'imfura yanje n'umwuzukuru mukuru wacu abantu batatu ninde uza ku mwanya wa mbere ntibyoroshe ni ibintu bose ndabakunda ariko imfura y'umuntu buriya niho nakubwiye umwana wa mukuru wawe afite se afite mama afite papa wiwe afite mama n'umwana wa mama wawe afite nyina na se mu petit frère nawe afite papa mama duhuriye ariko umwana wawe rero urabyumva ni ikintu gikomeye Imana ikora igitangaza na nyuma aho ngaho ini semaine après ndibuka ko waragwaye cyane ibyo nabyo de toute façon ayo mateka aho numva norira twabonye ibitangaza by'Imana kuko ndabyibuka waragwaye tugize ni semaine tuvuye muri maternité birakomera ibintu biba bibi cyane ariko tubona ukuboko kw'Imana twabonye Imana izura wagiye muri koma umwana dutangira kumuha Francely ariko Imana yarabikoze ntiyemeye ko Shama aregwa ari imfubyi Imana irakwimana Imana yarahabaye wa muri byo yaratwimanye vuga ko ngako yaratwimanye Yesu incuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu uri munsi iyo twibutse iyo neza uyu munsi dufite amashimwe akomeye tutobona uko tubivuga wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomere za kurutare nta bitambo nta n'amagambo yasobanura ishimwe ryawe nguhaye umutima umenetse nk'igisobanuro c'amashimwe ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite ibintu biturenze narimbajije iwacu ico yabonye mu mwaka wa mbere mbese twakoze mariage muri Decembre le 19 umwaka wazurangira ariko uwakurikiyeho Imana yaduhaye imfura yacu nyuma ya une semaine Satani arahaguruka ashaka
araza wese n'amahembe yiwe nimbagira sinzi ayagira arayazana yose ashaka gutwara ubuzima bwanjye kugira ngo umwana aregwe ari imfubyi umugabo wanje apfakare ariko Imana yarahabaye nagiye muri koma 3 jours nabaye muri koma 3 jours ahantu utabuzi ngo bimeze gute kuko ntaco nabonye muri iyo minsi 3 ntaco nabonye nari ndiyo nyine ahantu hihishe aho abandi bari baza barira aho abandi bari bababaye aho abandi bari bafite stress aho abandi bumva ko byarangiye ariko nje sinamenya ibyo ari byo nabwiwe amakuru muri 3 jours mu minsi 3 Imana impa ubuzima ingarura mu buzima mwumve ko naragarutse ntangira kwiga buri kimwe cyose mbese barambyukije baranyicaza kwicara kandi byatwaye igihe kirekire nka insemene kugira ngo menyere ibintu bimwe na bimwe kwiga kwicara kwiga kumwa baramwesha kwiga kumpagararisha gutambuka mbese ntangira kwiga ibintu byose ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru twarabibonye bikomeye wenda nubwo amagambo yaje ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro uyu munsi twababwiye ngo dufite amashimwe simpambona nuko tubivuga ni byinshi biraturenze reka nanje mvuge icakurikiye mu mwaka wa 2 umwaka wa 2 twabonye Imana iduhindurira akazi twari dufite akazi twari dufite akazi kabaye Imana iduhindurira akazi iduha akarenza ko twari dufite ico ni igitangaza c'Imana ico ni igitangaza c'Imana nibutse mu mwaka wa 2 mvuge n'uwa 3 cyangwa nawe umwaka wa 3 Imana yaduhaye umwana wa 2 ariko ndumva na haleluya Imana yaduhaye umwaka wa 2 umwana wa 2 sorry mu mwaka wa 3 twabonye umwana wa 2 w'umuhungu Imana ntabwo itatugiriye dufite amashimwe menshi dufite amashimwe mu mitima yacu nze kukubaza niwe usanzwe mbaza ariko noneho ubu turagenda uyu munsi umbaze kabisa ushobora kuba wibuka mbere yuko twubaka tuganira tukiri abafiyanse ushobora kuba wibuka verse biblique twagenderaho twavuze ngo niho urugo ruzubakwa urayibuka kuri uyu munsi woyivuga hano verse biblique twagendeyeho wampaye tukiri abafiyanse urambwira yuko ariyo tuzubakiraho iri muri Yohana 10:26 sorry yego Imana igumugisha kuko nibyo kwibyibuka ndacabyibuka kabisa icyo naringize ngo mbivugireho muri ibyo bihe byose byari bigoye ariko twari dufite ijambo tugenderaho twari dufite twubakiyeho Yesu aha yaganira ni ku bice 10 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ni ikiganiro cyakomeje Yesu amaze gukiza wa muntu wari waravutse ari impumyi abantu baguma bibaza ibintu byinshi kuko baravugaga ati uyu nguyu ashobora kuba abamwe ya myuka ya Beelzebul abandi toya ntawokora bino bitangaza atavuye ku Mana Yesu rero muri izo mpaka bari bafite nuko kujijwa batari ko bamenya arababwira ngo ariko mweho ntimwizere ngo kuko mutarabo mu ntama zanje intama zanje ziranzi nanje ndazi zumva ijwi ryanje kandi zikankurikira nazihaye ubugingo bw'iteka ubugingo buhoraho
tizizorimbuka la vie en abondance tizizorimbuka na hato ngo kuko ntakibasha kuzikura mu biganza mu bipfunsi byanje ndazifite data wazimpaye arakomeye aruta bose urabyibutse cyane rero no muri ibyo bihe turagira ngo tubwire n'abandi bashobora kuba bahe babinyuramo tubabwire ngo nta kibasha kugukura mu biganza by'Imana uri mu biganza by'Imana kurumva Imana iragufite Imana ntiyo kurekura uzogenda hageze hataragera ntaho uzoje hataragera reka tubabwire ko twe twageze je nageze mu rupfu koma 3 jours naragarutse ngo nshingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya nta kure habaho Imana itakura umuntu aho kure rero ni igihe uri muri ibi bibazo wowe habicamo nta kuri Imana itogukura aho ugeze aho uhabona ko ari kure hawe Imana yo hagukura y'igihe kirekire reka tukubwire ko twabibonye twabonye Imana izura apana biriya byo kuvuga ngo baraza twebwe twarabyiboneye kandi ni byinshi siniryo rimwe gusa yatuzura turacabivuga bizakomeza ariko icyo nshatse kuvuga iyo hari icyo wavuganye n'Imana Imana yari yaratubwiye amakuru menshi cyane ku buzima bwacu cyane ariko noneho biriya bimaze kuza ukibaza ate se Imana yavuze icyo itazashitse byagenze gute Imana ko itatubesha kutazibesha ko Imana itigeze ivuga ko hari umwana uzaregwa ari imfubyi Imana ko yatubwiye ngo urubyaro rwanyu nuku bizogenda gute ni ukuvuga ngo twebwe dufite amasezerano urumva ko twagendeye ku masezerano turavuga ngo twahagararira kuri ico tukavuga ngo Imana yatubwiye gutya ntaho tuhatuje nubwo bimeze gutya Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira yanje wayahinduye impundu uyu munsi urakomeye uyu munsi udasanzwe mu byumve bavandimwe bwacu biraza kutugora no kumanaginga emotion tuza kugira perezida wa hariya hakurya iwacu yigeze kuvuga aha yatanga discours devant la nation yari afite ijambo yagombaga kugeza ku baturage noneho icyo gihe hariho parti imwe politiki yiwe ngo ni MPR noneho icyo gihe yari agiye kwemera demokarasi ko havuka n'izindi muri icyo gihe muri disikuru aha yayivuga no kuvuga ko nyine byari bikwiriye kuba nawe agatanga ubutegetsi ku bandi avuga disikuru kujya ahayivuga ariko ndanatekereza ko nyine n'ibyo yikoze baza bayita ngo ni amarira y'ingona arme de crocodile ngo arangize ararira ariza aravuga ngo comprenez mon émotion ni mwumva amarangamutima ngize abantu bose komeza utuyobora ni nkaho yaragiye kuvuga ati aho bishitse nanje ndemeye n'abandi nabo n'abandi nabo bazoza arariraga rirega atabantu subira utwari president urize mwokagira Imana ni mumwongere au fait comprenez ama emotion twoja kugira kandi ubushize twayavuze turavuga ngo ni busole ni ikintu kiza nico kituranga hanyuma ibyo byose iyo mbiteke reka tuvuge cya kabiri gituma twizihiza anniversaire de mariage hari icyo bita no gucelebra mu parcours ni ukuvuga iki gusubira muri bya bihe by'urukundo mukareba kuva tukiri abafiance twakundanaga gute ibihe byiza twagiranye aho twagiye tunyura kako hakundi bavuga ngo yandirimba ivuga ngo aho twagendaniye Yesu nta na rimwe wigeze uduterera icyo gihe rero muragerageza mukibuka ese byari bigoranye mushobora kuba ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi ibyari bigoranye niki wabashije gusirimonda niki cyakugoraga ku mugabo wenda ukabona mutagihurizaho wabashe kwitwara gute
umugabo icyamugora ku mudami we niki wagitsinze biba bihari bigomba kuba umwanya uradutwaye ariko umva irevenir ni ibintu by'ingenzi cyane dukwiriye kubwira abantu bakumva kandi ibi nibyo bigoye imiryango. Reka tuje kujya ku gatatu. Icya gatatu c'est marquer le temps qui passe. Ni ukuvuga iki? Ibihe byacu tuba twarabayemo biriya bimaze gutambuka. Ni ukuvuga ngo ni ibihe bidufasha. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo umuntu yibagiwe amateka, iyo utagira kwibuka muri wewe, tumenye ibihe byabaye byiza n'ibibi, birakugora kubaho mu gihe cya none no mu kizoza. Ariko iyo wibuka ukamenya amateka, kaba muri byavuze ngo aho wankuye n'ejo hasi, ukareba iyo mwatangiriye uko ibintu byari bimeze, kandi ubuzima bwose pasere mu buzima bwo gukundana, ariko n'ubuzima bwa minsi yose. Iyo twibuka bya bintu biduhesha kumenya uko tugomba kubaho none ndetse n'ejo hazaza. Tujya gucakane turangiza. Icakane nacyo rero kugira ngo tuze gusoza ni ukugira ngo kandi mwongere muranforce les liens, ni ukugira ngo urukundo kandi mugongere musubire mu ruranforce, mumenye ngo icyari kimaze nko gusa nkaho kihagije hasi kihagishira kwa kwitanaho musubire muconge, kuko twarabivuze turavuga ngo ubusanzwe umugabo n'umugore iyo batarabyara baba bafite noneho relation yabo, ni ukuvuga ngo nigenda ikagaruka, urumva fresh yale accompagné d'une fraîche retour. Ariko turavuga ngo abana iyo bamaze kuza rero relation haba triangle, urukundo rurakuvaho rukabanza rugaca ku mwana rukabona kugaruka ku mugabo. Ico gihe harabatangira kwiplenda, umugabo akavuga ati je umugore ntakinyitaho, ni nkaho ntakiri wa wundi umwana kuva nje umwana yavuka hano shama, kandi none n'abagabo bazabivuga, oye n'abadamu barabivuga, abadamu barabivuga kubera iki batabivuga? Umva uko babivuga. Umugabo nawe yabonye umwana, kurumva umwana, kandi abana bose ni beza, ariko nkubwire umwana wa mbere kandi iyo bitoba bivuga bona ni isura, kurumva, ariko nzana byumva igihe kimwe kenshi iyo harimo nko abantu babidisikasingaho kubidiskitaho, nzanumva ba mukecuru kenshi na ba muzehe ba sekuru w'abana bagira ukuntu baza bagenda bavuga cyane. Nzanumva mukecuru avuga ngo shama niwe mwiza, arabaruta bose imfura. Ni ukubera iki? Kiwanyu shama niwe mfura, niwe mwuzukuru mukuru. Mukecuru ico gihe umwuzukuru we wa mbere yabonye azahita kubwira ngo araruta abandi bose, araruta abandi bakurikira. Urabyumva rero? Wenda mukecuru mama nje akavuga ati promesse niwe mwiza, kurumva sekuru akavuga ati elikana urugero, na sekuru ndiriya umwuzukuru wa mbere. Cyo nshatse kuvuga rero, buriya umwana iyo avutse nawe papa wiwe nimba uvuye ku kazi uzushika uzushikira ku mwana, ugashikira ku mwana, urabyumva? Fata za gift zose umuntu wenda akuzanira, noneho kurazibona ukavuga ati umwana akakantu kabereye umwana. Muri cya gihe rero umuntu wese ashobora kwiplenda avuga ati jewe umwana yavuga sinkicitabwaho, urabyumva? Kandi nimubyumve wa mwanya wo kwita ku bana no kubakorera ibisabwa hari kimwe kigenda kigabanuka. Ariko nanone igituma twibuka tukizihiza uyu munsi ni ukuvuga ngo twagiye kugira abana, ariko nitwe twakundanye au départ, kandi couple yogira abana cyangwa ntibagire, ariko ntibagomba kubura urukundo. Urabyumva rero? Nico gituma mvuga ngo muri biriya birasaba cyane kuzibuka, mukamenya aho mwavuye, mukasuraga kuba ari ukuvuga ngo mushiremo kandi imbaraga, murebe cya gihe uko byari bimeze,
kugira ngo n'ejo mukomeze mwevuriwe neza, urukundo ntirugakame, urukundo ntirugashire, ya mavuta kwa kundi mwabanye, imbaraga nka kujya kare bari kuvuga ngo à l'âge de 40 imbaraga nari mfite n'ubu à l'âge de 80 nizo ngifite, wa rukundo rwa mbere rwo muri fiançailles rukomeze ndetse rurushirizeho kugwira, ntabwo rugomba kuguma hajya, ahubwo rugomba kuhatambura. Icyanyuma ni ikijanye no kugira ngo musangize bya bintu les experiences izindi nshuti zawe ibi ngibi turimo uyu munsi, kuko hariho bamwe uba usanga bafite ibintu bimwe na bimwe bibagoye, ariko yumvishije ubundi experience. Urumva rero gusangiza abantu experience kandi no gushimira n'abantu bashobora kuba baragize uruhare mu kubakana kwabo, barahari, abo turabazi, n'indashikirwa ku buzima bwacu. Sinzi ko ari ngombwa kubavuga amazina, ariko barabizi. Hari inshuti zacu muri ubu buzima, abo ngabo buba turabashimiye cyane, turabashimiye, mwumve ko tubashimiye bivuye ku mitima yacu. Dushimiye Marene, dushimiye Pari ari kure aux États-Unis Amerika, abantu turabashimiye cyane, mwarakoze. Turashimira inshuti zacu. Yego. Reka mvuge abana niyo batabimenya. Dushimiye Papa Joshua, kurumva, n'umuryango wiwe, Papa Joshua n'umuryango wiwe, kandi umudamu wiwe niwe Marene. Turamushimiye cyane. Reka tuvuge uko. Dushimiye Mama Rachel cyane cyane, urabyumva cyane rwose, aho ari yumve ko tumushimiye, uri indashikirwa. Dushimiye Papa B, yego, Papa B aho uri nawe, turagushimiye cyane cyane, turamushimiye cyane. Dushimiye Papa Neri aho ari yiyumve, yego. Dushimiye Papa Ndanyuzwe, yego, aho ari, Imana imuhe umugisha, n'abandi benshi, ni benshi. Dushimiye Joseph, turagushimiye cyane. Joseph aho ari, iwe reka tubigenzuye. Dushimiye Mama Tete, turamushimiye cyane, turamushimiye cyane. Ndibutse Mama Tete, turamushimiye cyane. Tate Melanie aux États-Unis, turakuramukije kaka, tunagushimira cyane. Hanyuma rero mu gusoza dushimiye ababyeyi bacu, ababyeyi bacu badushigikiye, bamuze bamukecuru, abavandimwe n'abandi tutavuze, gusa nyine tubashije kuba bagufi niko tuvuze, ariko abo bantu biyumve ko nabo tutavuze hano. Wenda tuzakora liste dusome ni nk'amatangazo, ni benshi, ariko harimo abantu b'ingenzi dushimiye, ariko twatangiye dushima Imana, turanasoza ariyo dushima Imana yabanye natwe muri uru rugendo. Ikirenze byose dushime Imana yo mu ijuru, agakiza twari dufite titwagataye, kandi kakomeje gukura. Kandi reka jewe mbabwire, nja gushakwa ico nashingiraho cyangwa se nk'umutwaro naringira, nasengaga mbwira Imana, kuko sinovuga ngo hari hararenze ngo mvuge ngo nari narajinze, oya ntizari birimo, ariko isengesho nagiraga, nabwira Imana nkayibwira ngo Mana uzampe umuryango w'abakristo, nzaje mu muryango w'abakristo, ikindi nzasanga umutware wanje ari umukristo, ari umuntu uca bugufi, ari umuntu ukubaha. Imana yarabimpaye rero, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Umuntu umwe twari tugiye gusiga, dushimiye umuntu waririmbye muri mariage yacu, umugabo bita Didero, turamushimiye cyane, umuririmbyi wacu mukuru dukunda. Rero nawe wiyumve
ariko nabo tutavuze Ego. si kwa ubaya Bose vraiment abantu bose turabashimira. ariko je profite kandi reka mvuga abandi bantu ese ntabo tunenga oya nta nuko nyine ntabo twovuga ariko barahari benshi nje abo ngabo ico ntitucumvikana nyine ko ndavuga ngo ntitubivuga oya nta n'impamvu reka tubitambuke twebwe reka dushimire dufite amashimwe hari amazina tangire ngo iki muri diza kurazana iki uvuge ngo umuntu utari kugushigikira kubaka reka ariko ico tunenze satani tunenze satani uzugwanya makwe agaca mu bantu kugira ngo bananize yamakwe satani wumve ko tukunenze wafashe ubusa dusabiye n'abatarahinduka batagira umwuka wo gushigikira makwe Yesu abagereho cyane abahindura dushimiye Meline dushimiye Jonathan dushimiye Sami dushimiye Trésor abo bantu n'abandi batoya bose abo bose turabashimiye turashimira Plaisir Nairobi uriya ni uw'agaciro kabisa kuri twebwe turashimira Patience sibyo ni benshi ntitwabarangiza nawe tutavuze wumve ko tugushimiye namwe bakunzi bacu turabashimiye cyane inshuti zacu uburyo mugenda mutwereka urukundo turabashimiye nabo tuza kubana mu kirori mu mwanya tubaye tubashimiye urakoze cyane watwaye umwanya munini reka nanje mvuge turangiza noneho nje ko ndumva kubera ko tuhadugwana n'umwanya dufite ibintu byinshi turi bukore tuzogaruke dutuje dufite umwanya wose twama tugenda tuvuga twibuka ibyo Imana yadukoreye buri mwaka twavuze bikeya twashimiye bakeya rero turabashimiye cyane abadukurikirana kandi tuvuga ngo abo bihaye icanga mu ngo mugende yaba ari ku badamu mugira ubwenge urugo ubundi rwubakwa n'ubwenge urugo rwubakwa n'Imana yo mu ijuru mugende musenga Imana abo babona bitagenda neza Imana irahari Imana bisaba gusa ko uyisenga nayo ikagukorera ico umutima wawe wifuza abantu bamerewe neza mu ngo turabifuriza gukomeza kumererwa neza mu ngo Imana ikomeze ibubakire zigume urukundo rukomeze rusose ibintu bikomeze bigende neza abantu bari kuviva ubuzima butari bwiza namwe turabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibibuke ibatabare abantu batarabona urubyaro mwumvishe ko mu mashimwe dushima Imana ko yaduhaye urubyaro n'ukuri namwe turabasengera kugira ngo Imana ibibuke ibaha urubyaro ibaha abana mu bicakire buriya hari igihe tuza turinda ngo babanze abantu umuntu yama yikunkumura ngo narangiza kubwire ngo wacakira urubyaro ubone kurucakira oyaye akanwa kacu karatura kandi bikaba turabasabira umugisha w'Imana umugisha w'abana Imana ibaha umugisha w'abana namwe mutararonka abana rero turashima Imana dufite amashimwe menshi ibihumbi twogira ngo tuyavuge ntitwoyarangiza ariko tuzogaruka iki ni igice cya mbere tuzogarura icya kabiri iyi ni part 1 rero turashima Imana kuri ibyo zose yadukoreye reka wacu asoze mu amasengesho ari ku byinshi indirimbo ni nyinshi ibyo kuvuga ni byinshi ariko reka tugarukire ahangaha kugira ngo tuze kwitegura n'ibindi Mana dushimye ko wabanye natwe muri uru rugendo rw'imyaka 10 twubatse urugo wararukomeje kuko niwe ushoboye byose waduhaye imbaraga waduhaye kubana waduhaye gukundana waduhaye urubyaro ibindi byinshi wagiye uduha kuko ijambo ryawe riravuga ngo dushaka ubwami bwawe no gukiranuka ngo ibindi byose ni inyongera turashima kuzindi nyongera wagiye uzana mu rugo rwacu mu buzima bwacu mu kubana kwacu kandi byose tukabikora tukubasha rero Mana
turasabira n'abandi bose abashobora kuba bari mu bihe bitari byiza mu buryo babanye mu miryango, abo bagarukeho bagiriye neza. Satani atsindwe n'abambari be, bakomeze babone Imana, imiryango yubakike, imiryango imererwe neza, abana n'ababyeyi babe mu buzima bwo kugushima, bwo kuvuga imirimo ikomeye wagiye ubakorera. Urakoze data ko wabanye natwe, urakoze kuko ikiganiro tugishoje, bazacumva bose nukuri uzabagirire neza, abari bafite ibibazo bizakemuke. Urakoze, cyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose. Amen.